AstraZeneca han sequestrado parizas antidades de su vaccino. In s'Universidade de Zázari, in meda l'angiaiatu, po ommo nemmos attentu problemas de salude. Sono arribas binzas in Sardegna parizas antidades de su vaccino de AstraZeneca de su lotto ABV28 in Bantasès, bloccau da Esaifa. Dai su iananau, parizzos de ustos vaccinos, che los han inietaus a su personale de s'Universidade de Zázari. De ustos vaccinos che n'han piau a Nugoro e binzas a Steddu, magari non si sono istitis usaus. Po ommo de sos ianatu su vaccino in Zázari, nemmos se stintesu male, sun totus sutta controllu dai sos dottores. Questa novidade l'han scovià andurina in un curso de webinar educapiammo in s'Universidade de Zázari, in sos studentes e in su mastro Giovanni Soggiu, e su delegao de sa prevenzione sicuresa e de su risco biologico, Covid-19. Soggiu annau a sordesanza, vos confermo su personale de s'Universidade ha dato su vaccino AstraZeneca, de usas antidades e han posto sutta sequestru sorde sornas, po ommo nemmus attento problemas graves de salude.